اف بردفقة دم بارتيه بو لبشتي جوفين افروكا شان دايم راليه قال احمد تركي قال بارتيين سياسيين تركيا جوفيانا زنجيره کا جوفينان هبويه بريا روسا كل دهي افي مه جركا دي سردانا امراليه بكن دي برياوه دي سردانا دمير تاجي بكن دل قلويجي اغفن دما كنتنا امراليه د انجام جوفين خو هميا كم بكن ود بين عبد الله وجلال نرينا يور بكرن ارجع از خوازم سر مجاره زيرت القل برز محمد كاماش كو اندام برلمان تركيا جدن بارتي باوي كي راس راس احمد القلمه برز محمد يوم خيرات انجلك سباس بهوا مدت الدسبيك يج اف کشو هوا و سقای واجبینان دست بکم هوا چه عادی هوا چه انرژیک جوار گرتیه علیان دین سیاسی چه بیشتر سر بله بس دسریدا تماشاان هزا بلزاری سلاف دکم و کی وجه آن زمان دمک درجه سیاست ترکیه دا گوتوبه سر پسکریکا چاره سریا پسکریکا کردان روجا و سیاست ترکیه گشتی داره یعنی د پارلمانتو جی هم کارم بجن مجاره که سرکه نوا پارلمانترین کل پارلمانتو بکار دکن و کی مجاره که دانستاندنه لبلی دی هدیتنین کل امرالی پیک هاتیه داویه دا هیئت شان دم پارتیه و سردانا امرالی که و پیام برز جران و نزدیک بین و نرینه ویل سر پسکری که چاره سرکرنا پسکری که آن زمان هم دیدن برای پارتیان در چه دبی یعنی بیشتر دم پارتی و کی شان داخل سردانا پارتی کل پارلمان سیاست دیکن سردانا همیان دیکن هم نرینن برز جلان جوان پارتیان و پارو دیکن و هر وها نرینن پارتی انجی لسر پسکری چاره سرکرنا و پسکری که هنی دیگرن هم سری دویا بیشتر یعنی شان دکو و گاوی وان هم دیدن پکتینن داویا کو البجم داویا وان هدیتن و داخویانی کیش بوی چاپمنی و ریا گشتی بلا بکن یا داخویانی خوی كاك محمد وقلتي دنافا جفين عندها نرينا او جلانتين زمان او دخوازي تشبقينا عليين سياسي برام بردا نرينا عليين سياسي وبرسفوان بو جلان وردقرن دفيناف بيني دا دم بارتيش داخوازي هنا يعني براستي ندم بارتي ونجي بريزو جلان سر مجاره هني وكي خال بخال خواسته كان كوازي بجم وكي مناك خالك يعني بين الزمان نزيك بوينه كي وصالينه وكي و پیام جي وجي شوبانديه و دنيريه و ديتيه د پیام ده هناك اساس چاره سري وگامتين گوتو بشكرن او اساس چاره سري چيه سري دام کارن بجن نرخين ديمقراطيه لفي ولاتي ببن بجن خال سركين ريبريه هادو يمين قال آشتیه تکرن یعنی نرخن آشتیه چنه گره به بجیبه قال براتی و کبیه تکرن گره نرخن وان اساس هنه بجیبه وقتی کو لوی ولاتی ریوه بری به دموکراتیک ولات ریوه به و سر اساس آشتی و براتی و کبیه جیب هم بکن او خالن جیرین مجرد نقاشینین بدمه بوی خاصه دوان هم دیدن اندازی بتایبته اساساً و مجالات زمان و که اساساً می‌بینیم که بوی باشه هون چطور تیگشتم هون چطور به اساسش بجی کردن افان خالاند بینن مثلا وکیه آشتیه دموکراتیه مثلا که پارلمانتره که دم پارتیه هند بینن چه بهتا کردن واقعی داد نو دستوری دا جی کردن دا پرایو برنا دولت دا چه بهتا کردن دا کو افان خالان جی بکن بله یعنی وکی ام بیشن فن اساسا وقتی کو بجیبل وکی ام کارم بیشن ام قرا دموکراسی تکره گره اولات بسر نرخن دموکراسی ولا ریبه بکرن گلو نرخن دموکراسی چنه ام وک هفت فکرنی یا نه یعنی ام بیشن اگر دموکراسی ریبه برنه دا ارادهش کسایت حتی عالیان بگیره اویش خو نرخه کی یعنی همجی خاله کی چاره سریه هادی امین هم کارم بیشتر بوی آشتی یعنی اگر هم قال آشتیه که بیکن محقق پسکری که کتنا برای عالیان دا درکتیه سر به پسکری که آشتی برای آخر گلو هر پسکری چیه یعنی هم بیشتر ایرو پسکری که کرد ترکیه دا پفچونه که مازن صد سال بردوام دکنی به هم کارم بیشتر 40 ساله بشرکی و بدل که گرام تدست به امکان و هر وها نزدیک بوین هم دولت و هم جی اقتدار هم لسر هنه وکی هم کارم بیشتر تونه حساباندن ناسنامه هوان زمان چند دوان هم بیشتر اویا اگر مجارن تکچوی نیبن
اویات همان دمیداد مجاری صلح نجی عاشتی نجی ما اجبوی واقعی هم تکارم بیشن سروان اساس نهانی دانستاندن ورکرین هم اساس نهانی وقتی کو پیک ورن ناوره کوان اساسا و ریبازه که اجبوی چاره سریه جی دست بخه در بخه هولی باشه برسه آلیان سیاسی چه بو اوان داخوازیان هوا هست بکریه که آلیه که سیاسی مثلا ردت کن کیل قلبیت کیل دش بیت يعني وقت زانند ام بيجن جواتي بياد زانه وهر وهاد برلمان داجي زمان وجار بجاران سرvan مثلا بارتي وكي بارتي نيرين خوجتين زمان دوی داویه ده هر کس پسکریکا کرد قبول دکه دبی گره اف پسکریکا کرد وره چاره سرکرین زمین اوی پارلمانتویا ارینی نزدبن yani evet işte ve şartı ne partiyen parlamentoyu da tev erin'i nezebe mesela haridben leğen karın kala yek parti bikin hem bejin henek lisel dijiyati abi mücari disekine avcı iyi partici dijiyati ab MHP'ye da brastil serve mücara hani avcı esas demokrasiye da psikrek bir valati hani gere veren çare serkirin lebeni لسر dijiyati ab MHP لسر dijibe mesela hadisekine jder ve iyi parti küçük mezun fernake partiye de parlamene براستی اگر ری و ری بازان جدا بفکرینجی لسر اساس چاره سرکرین اپسکری که ارینی لیدنیرن لیوا کی من سری راجیگو دوان هفدیتن اندا نیرین ام پارتی انشان دادمه یک وقت و هفدیتن خب داوی آنی و لسر و مجاری ناوروکا هفدیتن آنو و پیام کش درکت جو اجرای افشتی و چاپ مدیر پاره بکی باش اگر هاتف به واژوی سرکفتی بده کرد چوب دست وینن تنه مثلا آرمان چک دانانا پککه یانجی کرد بخوجی تشک بدست خوبت اینت نوا ترکیه دا yani herkes biraz bizanı ben bejim PKK encama psikirekiye yani neselek bejim sadama psikirekiye PKK و her vahat diro ki da rexistunu hem bejin serheldan el hem ve psikirekiye şey bu ne evla encamın yani mesela çekdayına PKK tane hem mesela çareser ne be gele Kürt millet Kürt Bakuri Kürdistan ile Türkiye mafya ko erava ders ko bخل ve ki hem bejim diro ki da ki çe diyor ki ne nevisiye ko Kürt ki jan deme hatın el ser ve ernigariya hani bicibune xwediye ve axahana xwediye ve ernigariya hani ne Kürt gene bir gijin mafya ko erava mafya Kürdan çiye em car bicartinin zaman yani em bejin de Türkiye'de velatiyen din ve ki Türk mafya Kürdan çıkar der vi velati da hebe ser ernigariye ser çandır ser revberiya devleti bixoji çi mafyavan hebe mafya Kürdan jî heman Kürdan jî heman maf hene yani ji bo zaman çandır nasname hebûna xwe pêşvebirina nasnameya xwe hane tevî evane hemû xalên belkî naveroka çareseriyê dane lêbelê Kurd viya dibêjin em xwediye vî welatî ne em ji Stenbolê heta Culemêrgê heta Hekariyê Kurd hemû deverên vî welatî de dijîn Kurd xwediye vî welatê hene mafê wan ê rewa gere vî welatî deverê naskirin em xwediye vê xaka hanê ne em xwediye vî welatê hanê Kurdan ev gelek spas bû nerîn û şirûveya Berez Mihemed Kamanc endamê Perlemana Tirkiye ji dem partiyê tu ji Amedê li gelm bûyî spas